Sarah Kobusinge uri kurira ibyo kuteza akaruru ho muri Hoima City yagira ngo akaruru kerizo bakaba hakobusinje ari kugira ngo ho myanyemwe iyo kuterera akaruru aha habaho akimucero bija bakatereza nabanyime mbera yagaruka ho mu nteko tuwamareza buri kimu kigenzere mu buyire bakomere mu buyire bamazire. So right now to retrieving materials kandi tulinzire kuranga ibirarugamo. Brian Kaboyo ho hati horimeya ho wa Hoima City kandi yesimbire yagira ngo hariho hekiri kwetengesa aha kibine cha NRM okushemesa abantu okubashimire kwejumbira ombururu obo kwate bendera ikuru munonti kuri abantu botatana uti abankoto niko tusobole kurora nti obusinguzi myself nakula tushekerize mu mulenga abantu bako basemirimu nokurora nti maybe registration eno tuyangwirega abantu tutukumanya twakora tuta. Edward Isingoma waweho yesimbire ahabwa meya yagira ngo haba yesimbire nabo baretaho abandi batezi bakaruru okurugo myanya ndijo ari kugira ngo nabahagizi be babire ni batinisiriza bwa mnonga kuma generally kwere kurunzi bayitwabaye mu cases na mbere abantu babaye violent bakora ibintu bitakiri kabaye ho politiza byaro kabale support mu wa candidate kandi kabonye bagezeri yatera umuntu yamusamba tumutwere no mwirwara. Andrew Mutegeki hori chairperson wentewe yo kubanza umuri Kibingoro wa yagira ngo abantu baceho kwejumbiraho mu karuru nabo kushanga ngo abantu abinje binte bari kuraganisa abandi bazombwe bembezi babura kubikora. Generally kora kwa aba incumbents baita babayiremu levels division mayorship na city mayor abantu tukubahikira ground kwa bamweho mbatezi bakaruru bayereko butashemererwa abanyime kushanga ngo amazina gabo gatari mu register eza NRM bakuburizanga amabala gaitu balumu ngati bakola tukatani nakuito obulu kwali omuntu ayikaile mwazalirwe mugambo bela dayiti Makaragandi nago hagakwatirine nebyo bururu abatezi bakaruru homo district ya Kabarore bayijumbira ho mu karuru no bukirayo ngombaro gwabo gwabaguri muce obari kutera hakaruru hako kutorana abebembezi babo byo kwerinda byababiriye byamani bitu hahatariho akimucero kona oyireho bwimucero obwa birombururu obuhwireho bwo kutorana abanyishenjero elizoba hebiti byarebwa ho myanya eminji. Lawrence Kwikiriza hori chairman wentebe yo kubanza obwa bukwari Nyakabare yasima abatezi bakaruru ahabo kugira ngo batera karuru mu businje no bukirabe ngo ombare gw'abatezi bakaruru gwabaguri muce tareka tutandikira ntumanya tabarabe bayingi baitwamalira bakanye ego bakanyere baitukana putabaira nunge nkoku ecyaro kiri abonsonga abantu babene kwetombo itana bagamba tubakoma tarosenti akaruru akatira kabaira karundi muno akubanza abaira mwakavuyo kataito bayongera bakasoti ngagamba bekemba gamba line zibaira nyintaito kuno zibaira inina bachikwata ko bagala inisatu bazibaira inina bama bakasoti Kwikiriza yagira ngo ireho abantu bijwe babesimbire ahantebe zitari zimwe na zimwe abantu bashara mukozi sobugabe bwabo baterera abo bantu benda atariho kutina abantu bakomere kusikira kuko babayene bagonza yage ntebe zibaireze simbirwe abantu bayingi beto abantu bagizire ntwa muyabo. Nicholas Kabito umutezi wa karuru okurugo muri Kitumba Ward Benanata B Cell ogu yagira ngo obwahuhire humbururu obwatirwe obwo kutora n'abanyishenjero ukaba buri mu emivyo mingi hecharetera abatezi bakaruru okwimuka kare batyo bakaza kutera ngo kanda hamwe bayangira kimwe okutera karuru obururu okuona mbabukwatamu kukubuyiba riza dizikuikana mbere zigenze mbazitusa ati abantu abayingi mbetombo ita byo kwerinda byababiri ahiguru kandi aha polling stations nyinji haba hariho abapolisi ohireho akavuyo akabiro mbururu obwahwire herizoba haba hariho emice na no kwatanisa. Ronald Chomuhendo oguho kurwo muri Chiko Town Council yayetombuita habo kushanga ngo habari kuteza obururu
bareba muhe bintu ebya bitari by'amazima bitu bahunama aho yagira ngo hamwe hinahi babatira abantu rushanjungu kandi ubu hariho abantu 500. Leta kindumire mungu usanga abakomesa nibakoma umuntu ngabara umuntu leni na jeninga leni ya kabiri nibakoma umuntu leni ya kabiri bajeninga leni ya kasatu nibakoma leni ya kasatu bajeninga leni ya kane eke kintu batubira kanguke ikiku hano aito akorera amakuraga okubaraho bururu kwa kuriyo kugenda omisho kandi byarugamo nibitekatekwa kurangirirwa eshaha yona amakuraga gashakwa gadasaba na Justin Nyakaisiki.